لله الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على الهادي البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من الفائزين، آمين 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 يا رب العالمين. فأيها الأحبة، أود أن أذكر نفسي وإياكم بحديث من أحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أحب الناس، لم يقل الحبيب أحب المسلمين، بل قال أحب الناس إلى الله. فعلينا أن نستمع بهذا الحديث حتى نسمع ونطلب منه، أي من الحديث، إن كنا من أحب الناس إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. خلاص، لم يقل أحب المسلمين أو المؤمنين أو المتقين أو المحسنين، بل أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل أن تدخل السرور على قلب أخيك المسلم. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، أو كما قال عليه السلام. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓaawo e yettude o bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata wiyeteeɗo Allah, taguɗo en waɗi en bani adam, o waɗi en yimɓe, o waɗaari en kulle ɗe weltanomo, hiɗen jarnamo, hiɗen sannamo. O tawnunoɗo en juma feƴƴuɗo o tawni en hannde kadi. Heewi tawanoɓe juma feƴƴuɗo ɓe tawaaka hannde, yo Allah yaafoɓe. torike Allah ka hoore min mbarɗo musidɓe meɗen nawnuɓe fuu, yo Allah on sellimɓe. anuɓe ɓen fopp yo Allah antinɓe, jogiiɓe andeji e mapundiji yo Allah hoynanɓe. faatiɓen fopp yo Allah on yarloɓe. luttuɓe hoore gurda yo Allah ukku en battane moƴƴo. mawɓe meɗen soñjiɓe fi meɗen yo Allah yaafoɓe, waɗaɓe ka aljanna ɓurɗo towude ɗum ko firdawsi laala. kala ka julɗo maapi e hoore adna Allah on fof, ya rabbal alamin, sabu teddugol nde ñalande juma, ka hoore mimbar ɗo ittanmo mapunde makko nden, ndikkinanamo, fewnanamo zurriya makko on, ittanamo sohla kala ko jogii e ɓernde makko. ala wawɗo wadde ɗum si wona an Allah,
a yuni waɗowo ɗum kadi hara kono yawiri no newri innahu waliyu zalika walqadiru aleyh soñjiya ko ɓiɓɓe lagina ɓen soñji kon allah mi torike ma solnanɓe hara kono yawiri no newri itta toñe ɗen hoore ɓiɓɓe lagine ɓen fo wondude dendagal ɓiɓɓe julɓe ɓen fo okkoraɓe lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe allah waɗa lamateri ndin kadi fewni nunɗori hulori allah innaka ala kulli cheyin gadir nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis nanen mo moƴƴa taskoɗen mo ɓeyni o ko ɓuura yiɗede yimɓe ɓen fopp ka allah ɓeynari julɓe ɓen ma muminina ma huloɓe allah yimɓe ɓen fo si muɓidirama wo ɓuraɗo on yiɗede ka allah wo ko anfa'uhum linnas ko ɓurɗo nafude yimɓe ɓe o ko on ɗon allah ɓuri yiɗude ka makko ɓurɗo nafude tagu allah ngu wo ko on ɗon allah ɓuri yiɗude ka makko ɓe maki kadi wa ahabbul a'mali ila llahi azza wa jal golleji ɗin kadi fop ko ɓura kon yiɗede kadi ka makko kanko allah ɓeyni wo ko sururun tudkhiluhu ala muslim ko welo welo mo naadata e ɓernde julɗo musidɗo ma ɗum allah no yiɗi ngal gollal ɗiɗi aw takshifu anhu kurba ma tawdamo e ande e mapunde ittanamo kunɗon wo tati on aw tagdi anhu dayna ma yoɓanamo ñamande nde o ñawli nayi on aw tatruda anhu ju'a ma ittanamo heege nge o wondi ma ɗon kaka o wondi ipiji ɗo golleji ɓuri haɗiɗede ɗin fof ko allah subhanahu wa taala naadugol welo welo e ɓerdo musidɗo ma tawamo e mapunde ittanamo mapunde makko nden tawa o hino ñawli ittanamo yoɓanamo ñamande makko nden tawa o himo weela ittanamo heege makko ngen tawa o hino ɗonɗa yarnamo ɗonɗintinamo wo ko ngal gollallo allah subhanahu wa taala ɓuri yidde ka makko ɗo o wolaari fi juulugol o wolaari fi horugol o wolaari fi hajjugol o wolaari fi zakkugol ko domaine humanitaire on allah subhanahu wa taala wolɗo bani adam ka o wi ɗon wala qad karramna bani adam neɗɗon sa tawimo e ɗi alhaaliji ɗo ta landuka o iwri ma ka o fewri ma ko hombo ko honno innete naadu welo welo e ɓernde musidɗo ma ta naadu toon suno ko ɗum si mawɓe ɓen ari hewtino kamɓe hari naɓugol yottinoygol nulal fatunde haray ɗum ko kara han heɓorayno mo ɓeeno faala hara ko weltingol julɗo on hara nasuningol mo sa yi neɗɗo on kadi himo e sattede ɗa wawi ittande jokku ɗum ɗon sa yi neɗɗo himo ñawli himo sokkita sokoyede ma himo soka aɗa wawi mo yoɓande dandamo hara o sokoyaka ma simo soka yaltinoyamo wo sa waɗi ɗum ɗon haray no ɓuuri ko juulata kon ma ɗum himo weela ittanamo heege makko hande noon ko jelo woni ko weelaka meɗen kontotako aw ju'an heege ma ɗum himo ɗonɗa yarnamo hiɗa waɗi forage ka galle ma ha gayni pooɗu ɗon pumpi hun naɓanaɓe a yarniɓe ɓen ɗon kadi pooɗa naɓana ɓeeɗa hiɗa waɗi panneau solaire ka maɗa pooɗu ɗon naɓana kawtal ngal fof hande kadi a jalbinaniɓe a yarniɓe a ñamminiɓe kadi ɗum no ɓuuri ko walta immade naafa jemma hara kawtal ma ngal hino weeɗa ayuha al ahibba yaqulu alayhi salatu wassalam wala an amshi ma akhi lmuslim fi hajatin ahabu ilaya min an atakifa fi lmasjidi shahra aw kama qala alayhi salam la an tamshiya ma akhika fi hajatihi qudiya aw lam taqda aw lam tuqda ahabu ila nabi sallallahu alayhi wa sallam min al itikafi fi lmasjidi shahran kamila nane nde yewtere ɗo ko makinde ko ɓurnaɗo tagi fogon allazi la yantigu anil hawa ɓe wowlirta mbeleɗe hiɗen andi baraji ko woni e ufinagol e juulirde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makino wonde ɓe ɗowtata musidɗo maɓɓe julɗo e haaju makko on o huntoyi ma o ronka huntade ɓe ɗowtimo dow ɓe waɗanimo plaisir ɓe weltinimo wo ko ɗum ɓurani ɓe ko ɗum ɓura yiɗede ka maɓɓe ko ɗum ɓuri jogagol baraji e diinde ɓe ufinoto ka juulirde hara ko lewru timmudu hara hiɓe ufini ka juulirde baraji ko heɓoto ɗon gon ko andi wogo subhanahu wa taala kamɓe noon ɓe maaki nde ɓe wallitoto musidɗo makko e haaju makko ko ɗum ɗon ɓe ɓuri yiɗude e di waɗugol ngal gollalla ufina gongo ko ɓuri e fannude muɗum ɗa jogiiɗo o tohum musidɗo ma yaltida ɗo e sari yohu mo faala yowgol aldi maalidel ɗo supermarché ina maymiti prix ma habboɗamo ɗon 5 minutes 30 minutes 40 minutes o sooda wallitoɗamo ɗon ha o hewta a hunti haaju makko hiɗa mari ɗi baraji ɗo
o anda ɗo nokkugo tappaka gps ɗowtamo déposoyamo a huntanimo haaju makko. yaqulu alayhi salatu wassalam man kana fi hajati akhihi kana allahu fi hajati. hadis fotuɗo wo kala wonɗo e haaju musidɗo makko, a yehi e haaju musidɗo ma, andu allah kadi o yehi e haaju ma o. mi sikki noon no kesa ko mako ronka huntoyade, kono pellet kala ka allah yehi e haaju goɗɗo on haaju ɗon kan o huntoto. siɗa faala yo haajuji maɗi yoɗi hunto, wonu e haajuji tagoyefo ngon, wonu e haajuji julɓe allah ɓen, wonu kala ka julɗo ka ahani hara antinaymo, kala ka o maapi a maapintinaymo, kala ka yiiɗa julɗo hino hato jine goɗɗum wallitoɗo amo. wallahu fi awni l abdi ma kana al abdu fi awni akhihi. neɗɗo hino wallitagol julɗo, wallitagol jiyaɗo makko on foddi jiyaɗo makko on no wallitade tagu allah ngun. sa wallitike tagu allah ngun ko noon allah kadi wallirayma. si a ndaroyɓe, si a okkorɓe, si a teddinɓe, si a wolanɓe ko weli, kala ko waɗanɗaɓe e moƴƴere allah lontinante. kala faalaɗo yo allah lontinanɗo yo walla hosu kanko kadi haray yo wonu e wallitagol tagu allah ngol. ayuha al ahibba, yaqulu alayhi salatu wassalam wa man kaffa ghadabuhu satara allahu awratu. wo kala neɗɗo wawɗo jogitade tikkere muɗum nden sanga hattini e tikkugol, wo allah subhanahu wa ta'ala o suuɗanaymo awra makko on o wirtotako. qala alayhi salatu wassalam laysa alshadidu bi sura innama alshadidu allazi yamliku nafsahu inda alghadab. ɓe maki laataki ko wiyete jondole, wo piyeyɗo kala mo hendiɗa a piyey, a ɓuri hay Mike Tyson, wona o woni jogiiɗo doole, walakinna alshadidu allazi yamliku nafsa inda alghadab. o wawɗo jogitade hoore mum, jogito wonki mugin sanga o hattini seytingol hara kadi koye hoore gonga makko, o contrôle hoore makko hara o waɗari ko ninsoyta si cheytane on iwi, o contrôle hoore makko hara o wowlari konngol ninsogol ɗo ninsoyta si cheytane on iwi. yaqulu alayhi salatu wassalam wa man kadhama ghaydan wa huwa qadirun ala an yunfizahu da'ahu allahu yawma alqiyama ala ru'usi alkhalaiq hatta yukhayyirahu allahu min arhuri alayn ma sha'a. da'ahu allahu yawma alqiyama ala ru'usi alkhalaiq hatta yukhayyirahu allahu subhanahu wa ta'ala min alhuri alayn ma sha'a. wo kala on moɗuɗo tikkere e hoore ɗa tooña, hiɗa jetta, hiɗa wowno noon woy yottade, waɗa kala ko faala tooñuɗo ma on ma jettuɗo ma on, ko fewɗo ɗon wontigi muññoto, na sa mara feere, na ɗum woni muñalngal. ko hiɗa mari feere ɗa wawi yottade, moɗa tikkere nde yaafoɗa, yawmal qiyamata si daroyama allah nodderoyte inde ma nden ko honto kaarijo ɗi kaarijo moɗunoɗo tikkere ka aduna tawi mo wawi yottade o muññori sabu am, allah noddama hara fof no humpa ko hombo woni on. o inna hino ɗo hurul ayni ɓen jiwɓe ɓe anduɗe ɓen kal janna, ɓe inna suɓo ɗo yeru kala ko faalaɗa, sabu ko moɗunoɗa kon tikkerere ko. wa man kaffa ghadabuhu satara allahu awratu wa man kadama ghaydan law shaa an yamdiyahu amdahu mala allahu qalbahu ridan yawma alqiyama. subhanallah. wa man kadama ghaydan wa law shaa an yamdiyahu amdahu mala allahu qalbahu ridan yawma alqiyama. wo kala on kadi moɗuɗo tikkere yaafi muññi hara himo wowno yottade, wo allah on hebbinay ɓernde makko nde yarluye welaye yawma alqiyama. ñalade dargal a heɓoyta ko metta e ma, nde jama fof no soñji an hiɗa welti, nde jama fof no maapi an hiɗa hooli, sabu honɗum ko moɗunoɗa tikkere yaafiɗa musidɗo ma on tawata hiɗa wawi yottade, siko sokugol, siko piigol, siko warugol, siko tampingol, kala ko falɗa ɗa wawi wadde yottomo. muññora oɗo li wajhillah, ko ɗum ɗo wonoyta joddimani yawma alqiyama. yaqulu alayhi salatu wassalam wa man masha ma akhihi fi hajatihi hatta yuthbitaha lahu athbata allahu ta'ala qadamahu yawma tazillu al aqdam. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓurnaɗon ɓe maaki, wo kala accituɗo haaju mum o ɗowti haaju, o ɗowti musidɗo makko e haaju makko, haaju on o laatoyi ma o laatoyaki, ko ƴettuɗa taɓanɗe maɗen kon, teppe maɗen seppuɗa yaaduɗo ma waɗɗiɗo yaaduɗo no yaaruɗo wo fiyo haaju musidɗo ma on huntoyo, o allah subhanahu wa ta'ala o tabintino yeyi teppe maɗe yawmal qiyama, ñande teppe tagefo ngon fof dilloyta. mo ɓeeno darino mapodi e hoore muɗum ka ɗarngal, ma mo ɓeeno faala ko honno lummiroyta sirat,
Allah tabintino yey tundaje maɗen ɗe dillata ɗe sottoyta a anata a mapotako sabu ko ittannoɗa musidɗo ma on kon ande e mapunde e soñdia e sohla ka ajuna ga ko ɗum woni ko yoɓiroyma ko moye meɗen woni falaka ɗum ɗo ayyuhal ahibba yaqulu nabiyukum sallllahu alayhi wa sallam wa inna su'al khuluq wono bonugol jikku su'ul khuluq no bonugol jikku la yufsidu l amal kama yufsidu l khallu l asal woye rento e ɗum ɗo ɓurnaɗo meɗen on ɓe maki sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo bonɗo jikku boni ha hatti hara kanko ti ka wonki makko himo andi himo boni jikku jama on fof seeditanike ko bonɗo jikku oɗo woyo andu bonugol jikku no bonna gollal jiyaɗo on wano andirɗen sen ƴetti vinaigre en watti e nder juuri no ɗum ɗon bonirta noon lanco hara vinaigre o gollitirtake juuri ndin bonni gollitirtake ko noon kadi o neɗɗo bonɗo jikku ɗo bonere jikku makko nden bonnirantamo gollal makko ngal ayyuha al ahibba kunu ma'i da'iman ma aqwali nabi sallallahu alayhi wa sallam haythu yaqulu ayda ayyuma muslimin kasa musliman thawban kasahu llahu ta'ala min khudari aljanna yawma alqiyama nelaɗon ɓe maki wo julɗo holtinɗo julɗo musiɗɗo makko concol ka aduna ɗo Allah holtinoyte e coñci olɗuɗi ɗin ka nder aljanna yawmal qiyama siɗa faala heɓoyde coñci ɗin ka aljanna holti musiɗɗo ma ndaroya noon hara nattumade ɓurniɗa ha lutti ko haykoytako a ha ton jina e muɗum hara ko ɗum ƴettata jonna musiɗɗo ma on la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi goto e moɗon gomɗinta gomɗinal sellugal timmugal ha tuma yiɗanɗa musiɗɗo ma on konko yiɗanɗa hoorema yaha soodoya comple veste kaftane wi laɓangi base wi molnagi sera prix moƴƴa ɗum ɗo ha moƴƴa watta e saku hara hino ɗo mbeɗen tori on dowa wallahi o wudditay tun o yiya yeeso ngon hen to ɓerde nde wela no weltori noon ko noon Allah weltinira ma yawmal qiyama coñci ɗaɓɓa ɗin ka aljanna ko ɗin Allah holtinoyema saabu a holtini jiyaɗo Allah har natuma nde lutti tun lanni ko a haton jinako ko ɗum okkitirta wallahi ko totama hay e hunde e toriki Allah yo Allah holtinoy en ka aljanna makko ya rabbal alamin ayyuha al ahibba wa qala aidan ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahu llahu yawma alqiyamati min thimari ljanna o neɗɗo kadi ñamminɗo julɗo musiɗɗo makko ka adna ɗo ñamete on no wayri o ñamete moƴƴo ko ñamata kon ange ɓeygure ma nden hara ko ɗum wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum ko liwajhi llah la nuridu minkum jaza'an wala shukura hiɓe ñammina ñamete on hara hiɓe yiɗi ñamete on hiɓe yiɗani kadi moɓe woni e jonnude on ñamete on hara na tawata ko walti kon tun ko lutti kon tun a faalaka hande kadi si a heɓari mo jonna ko wattoyete ɗum ka pubel na ɗum ɗon ñamete on hara goddol ma hino e makko ƴetta on ɗon ñamminaɓe miskinɓe aliyatimaɓe weelaɓe tampuɓe e haton jimɓe muɗum inna kadi la nuridu minkum jaza'an wala shukura min faalaka ya innu men hay el barka innama nut'imukum liwajhi llah komin ɗaɓɓi baraji ɗin kaka Allah marɗo ko lannata on fiyo yoɓoy men o yoɓa min honɗum kadi o aljanna makko saabu ko ñamminɗamo ɗon kon wo at'amahu llahu yawma alqiyamati min thimari ljanna dinɗe fruit produit ɗumaji légume kala noneji dinɗe ko woni ko aljanna kon ko ɗum Allah woni ko ñamminoyeyma saabu ko ñamminɗa musiɗɗo ma julɗo lamma qadima annabi sallllahu alayhi wa sallam madinatul munawwara kana yusamma bi yasrib awwalu ma da'a al ansar wal muhajirin qala afsu salam wa sallu bil layli wan nas yam wa at'imu ta'am tadkhulu jannata rabbikum bis salam ɓurna ɗon ɓay ɓe ari madina ko ɓe adi lerɗinde konko ɓe inni wo afsu salam sakite salminago mo fottuɗa o innamo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ɗon woni go'o sakite salminago wo ɗiɗi on kadi at'imu ta'am ñammine ñamete mawɓe ɓe makay kala ka goro hum ma yaari gore hum ma yurotako ɗon goɗɗo a ñammintamo ha o haara yarnamo holtinamo on miijanoma ko boni okkormo o ñaama o du'anoma yo Allah hon dande bone ayɓe ma wallahi o wata waɗoyde goɗɗum hande kadi contre ma ko ɗum ɓeyni ñammine sakite salminago ñammino ñameto wa sallu billayli on say noon immoɗon juulo jemma wannasu niyam hara yimɓe ɓen foppo hino ɗaani tadkhulul jannata bisalam
on say on naatay aljanna wondude e kesi en ko alda wo e hasibore allahumma adkhilna aljannata bila hisabin wala iqabin ya rabbal alamin wa akhiran ayyuha alahibba وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم وأيما مسلم سقى مسلما على زمع سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم أو كما قال عليه الصلاة وكلا نتو يرنو جلو كادونا دو كشي يرنو دامو كندي يرنو دامو كلا كو يرنو دامو يهوري دونكا هيمو دون دانو رونكا هوري ماكو إتنامو دان دونكا دون wo Allah yarnoyte beere no ko aljanna no wiye rahiqul maktum ko nde Allah subhanahu wa ta'ala yarnoyema yaroytande ɗo sina natuɗo aljanna bima ana nato yey aljanna yo Allah naado yen aljanna qala sallallahu alayhi wa sallam man nazara ala muassirin aw wada anhu daynahu azallahu Allahu fi dhilli yawma la zilla illa zillu wahid alayhi dayn لا يستطيع القضاء الدين تقضي عنه هذا الدين أو تعفو عنه قال عليه الصلاة والسلام أظله الله تحت ذل عرشي يوم لا ذل إلا ذل فستكون من بين السبعة الذين سيذلهم الله يوم القيامة تحت ذل عرشه يوم لا ذل إلا ذل جعلني الله وإياكم منهم musibe julɓe tedduɓe wo kala neɗɗo ñawliɗoma hara kanko ñawlima ma yiyahimo ñawli o ronka noon wawugol yoɓugol ma yiya pellet himo faala yoɓugol mo mari volonté yoɓugol magol mais o mara feere ala yiyanamo ɗum ɗo inna mi nennanima ha tuma nde heɓuɗa o wo Allah ɗowdinoyte ka ley ɗowdi arsi makko yawmal qiyama ñande tawata fuu no mako ɗo yenage si a okkimo ka ñamane nden a tawoyte e ɓen jeɗɗoɓe ɓe Allah ɗowdinoyta yawmal qiyama hay si a muññanimo tun si a muññani ko neɗɗo ñawliɗo ma mo ñawlima hewti kayoɓe o wawari o inni ya muññanomo innami muññanike mo ñande be ñande Allah winnante baraji a itti sadaka yeru konko o ñawlima ha ñande o jonnituma si tawi noon a hokkimo a tawoyte e ɓen jeeɗi ɗoɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala waɗoyde ka ley ɗowdi arsi makko ñande tawata ɗowdi wo ala si wona ɗowdi arsi makko aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأيها الأحبة فهيا بنا نلخص الخطبة ونلخصه بحديث واحد من أحاديث المصطفى حيث قال خير الناس أنفعهم للناس. هذه هي الخلاصة، ما قلناه هي خلاصة خير الناس أنفعهم للناس من جميع النواحي. musiɓe julɓe tedduɓe ɓawo yettude Allah laawol ɗiɗaɓol du'a no juula e ɓurnaɗo tagi fo gon kanko e ɓeygure makko ne fof e saabaɓe makko hara e yetti Allah subhanahu wa ta'ala hiɗo resima ko ko yewtuɗen ɗo fop e mako goto e mako ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam kaɓe maki wonno wo ko ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen fof ko ɓurɗo nafude yimɓe ɓen ko faɗɗum ɗo faaloɗe wol kala ka wawatamo nafirde enen en jonnu exemple ji seeɗa kala ka wawata nafirde musidɗo ma on nafumo ko e gundo nafumo ko e kene nafumo ko direct nafumo ko indirect nafumo kala wawatamo nafirde nafumo watta hoore ɗon kadi mi faalaka joddi e juuɗe ma ɓay innal insana li rabbihi lakanut bani adama ko dullat ɗum hay joomi makko wona fere an ko waɗantama ɗo ta habbo yo andi tane e to ha moƴƴina ɓernde ma nde moƴƴina gollal ngal fiyo Allah yiyane o yoɓoye Allah ko ini ko man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha sa golli a ardi e moƴƴande nga tawoyimo toon o yoɓete go e guluje as'alullah subhanahu wa ta'ala an la yufarriga hadha al jam illa bi zambi maghfur wa sa'yin mashkur wa amali mutaqabbalin mabrur اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصله ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فاقبضنا إليك خير خزايا المفتونين برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.